turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwuka w'abazima twebwe abana bawe dufise. Turagukengurukiye cyane kuko uri intandaro y'umunezero wacu. Turagukengurukiye kuko uri isoko ry'imibereho myiza. Tugushimiye ko waduhaye kwirirwa amahoro kuri uyu munsi w'192. Tugushimiye ko watwigaruriye ukatugaba kandi ukatugenza nk'uko ushaka. Igihe inyuza nuko tugorobeje turi mu buntu bw'iduhabwa n'ijambo ryawe. Dawe twese ubyagiye mu ijuru, imbere yuko turyama ukunde tukubwire ko tugukunda, ukunde tukubwire ko turi abawe, ukunde tukubwire ko tunezerewe n'icyo watugize ngo tube cyo, kandi ko tugusabye umugisha n'umugwiza, kugira ngo ibisabisho byacu bikugwe kwa gasembwa kariko kose. Amaraso miranda ya Yesu Kristo nadutwikire, nadutyorora dutandukanye n'icitwa inabi cyose, nadutyorora dutandukanye n'imivumo y'ubwoko bwose, nadutyorore aturinde kubabara kandi atwagurire muri byose. Amaraso miranda ya Yesu Kristo nadutandukanye n'icitwa ubugome cyose cyo kwiyarika mu buzima bwacu kikadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Mukama duha umusaruro mu byo twakoze, Mukama duha umusaruro mu byo twakoze, Mukama duha umusaruro mu byo twakoze. Tunezereza abana bawe, tunezereza ubwoko bwawe, duteturure udukure mu gihari cy'abanyamahanga. Ni wowe soko ry'ibyiza byose iyi mitima yacu ikeneye kugira ngo dutunganirwe. Nyaguhora ku ngoma mwami Imana, mucyo w'ubuzima bwacu, rumara nimba, soko ry'ibyo byiza byose dukeneye mu buzima bwacu. Turaguhereje ingendo zose, imirimo yose, ibikorwa byose byaranguwe natwe kuvana mu gitondo. Turiko turasozera amazamu yose yabaye kuri uyu munsi w'192. Watubereye umunsi mwiza, watubereye umunsi wo kugendana nawe. Nibyo koko turacagwara, nibyo koko turacasuzugurika, nibyo koko turacamarmara bikemera, ariko uyu munsi nyaguhora ku ngoma, uyu munsi mwami w'abami, uyu munsi mushobora byose, uyu munsi rudatana mu ndagano, uyu munsi nyene ijuru n'isi, uyu munsi reka tuba bawe, uyu munsi reka tuba ubwoko bwawe. Hangana n'ibyo byose byohangayikisha imitima yacu, hangana n'ibyo byose byotubuza amahoro muri iri joro, hangana n'ibyo byose byodupfunga imwemu ntiduheme mu ijoro, hangana n'ibyo byose byosongera imibiri yacu bikanka ko yiyumva neza. Iri joro ububasha bwawe Yesu Kristo umukozi mwiza bugaragare kuri twebwe. Iri joro impuhwe zawe zitube kuzobukoze. Iri joro urukundo rwawe rutwike icitwa insangano n'ibyankiro bigaragara muri twebwe ubwoko bwawe. Iri joro ntiwemere ko hari imiserebanyi tugendera, iri joro ntiwemere ko hari uruvo rutugendera, iri joro ntiwemere ko hari inzoka zitugendera, iri joro ntiwemere ko hari imbeba n'inyenzi bitugendera, iri joro ntiwemere ko hari inyamaswa itugendera, iri joro ntiwemere ko hari shetani ibaho turi. Akarere turimo nukigansire, ubugwayi turabwansi, impanuka turazansi, imibabaro turayansi, agahinda turakansi, inabi turayansi, ineza turayakiriye.
urutare rw'ubuzima bwacu, uhindure icanya cy'ubuzima bwacu. Aho twari mu bugaragwa, aho twari mu butayu, aho twiriwe tutisobanukiwe, aho twiriwe tutujuje amashimwe, uyareme muri twebwe, uyabyagize muri twebwe. Turahagaze muri Zaburi tubwira ngo amarira yacu yo mu ijoro ngo Imana iyashyira mu gakarabo iyo turiranye umutima utunganye. Ariko ni wenyine ubutungane nyaguhora ku ngoma, dutunganye kandi dutunganiritse. Raba ubwoko bwawe, utwigoro twabo, ugusenga kwabo, ukumva ijambo ry'Imana kwabo, utanga kimwe muri 10 byabo, ukukuvugira, ukukwitwararika, ukwitaho ubuzima rukristo, ukubabarira. Buri kintu kimwe cyose bakoze ngo giheshe icyubahiro itegeko washingiwe mwene Adamu, kibahera umugisha nyaguhora ku ngoma. Ibisugereje ubuzima bwacu dutandukanye nabyo, mwami w'abami. Turisengeye kandi dusengeye ubwoko bwawe buri ku mpande zine z'isi. Turisengeye kandi dusengeye abanyamibabaro. Turisengeye kandi dusengeye ibibondo byacu. Turisengeye kandi dusengeye abo twubakana. Turisengeye kandi dusengeye ababyeyi bacu. Turisengeye kandi dusengeye abavandimwe bacu. Twambika uyundi mwambaro uja gutuma ikimenyetso umwasi yadushize ko aza kuturondera akatuburana cyane ko ajejwe gukabakaba. Duhindurira amateka, twuzuze mutima wa mweranda, tumenye gukora icyo ushaka, twubahe izina n'itegeko ryawe, tumenye kubaho nk'uko ushaka ko tubaho, dukore nk'uko ushaka ko dukora. Uturinde kubabara kandi utwagurira imbibi, uduteturure mu bworo bw'ubwoko bwose, udufukafuke, ntuduterane n'umwasi kubera intege nke zacu. Ariko dawe udukiza akabi muri iri joro, uduhe gutsinda umwasi mu izina rya Yesu Kristo, uduhe kunesha umugome umwangushi mu butware, mu bubasha no mu buyobozi bwa mutima wa mweranda akorera muri twebwe. Amen, amen, amen. Tugire Kristo. Koko ndagukunda cyane, sinoro nk'uko ndabivuga. Kunda nkubwire mukama, omba omba, reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Ndagukunda cyane mukama, yo uri umwami wanje. Kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Ureke ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Ndagukunda cyane mukama, kuko uri Mana yanjye. Kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Tugire Kristo. Ndabakengurukiye mwebwe mwese twirirwanye mu butumwa kandi mu buryo butandukanye. Abagumye ku mazamu yo muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima, abo twahuriye mu butumwa muri evangelisation gato ngaho kuri campus Kinindo, Imana nyine amahoro ibaho umugisha. Ibirenge byanyu byaje bigana aho ijambo ry'Imana ryari kuvugirwa. Imana ibiha umwete, ibikomeze, aho bizohagarara hose bizohabyaze umusaruro. Uruhanga rwanyu rugira igikundiro, ibiganza byanyu bigira umugisha, ubuzima bwanyu burambe kandi buranirwe mu izina rya Yesu Kristo.
mwese muzokurikirana izo nyigisho ejo bukera turazibaha. Imana izobibahera umugisha. Ejo saa 3 z'igitondo umwanya wo kutsura mutima mweranda tuzozirukika muri groupe. Twari duhimbawe gose ariko abazoshaka nibaza ko mutamuwe nuko atawugiye murose nitwari bwasozera urugendo ayandi mazamu narasize ndateguye mugabo iryo zamu iryo nari nzi ko tuganza kare ariko burya urugendo rutegurwa kandi rugashirwa mu ngiro n'Imana. Twebwe dutegereza kurespecta gusa ko sinari nzi ko aja ku mwanya munini ndahamara ari nzi ko saa 8 biba biheze. Kuko umukama niwe Mana yacu. Kama kuna nakugire mukama kuna nakugire konda cha kokonda kukonda chane esi Gokonda
cyane rwose